Nekaj sem pozabil povedati pri tem Paganiniju, ne? Da to ni on navadni Paganini, ko ga vsi poznate, ampak dol na jugu Srbije je bil en vrhunski violinist, njegovo ime je bilo Aca Šišić in je on naredil potem ene variacije na Paganinijevo temo. Tako da Nikolo je naenkrat postal Nikola in mi smo rekli, da naredimo te Paganinijeve variacije. Skratka, variacija na Paganinijevo temo. A smo si zapomnili temo? Različno! Laj, 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 laj,
Naj, na, naj, na, 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 na. Na, naj, na, na, naj, na, naj, na, na. Opa! Vedno so punce bolj pogumne. Tudi doma je tako. Kje ste moški? Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Bravo! Hop, 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 hop. Opa, bravo, bravo! Bravo, Velenje! Ajde, Goran! Dobro nam gre, bravo, bravo!